Haka sautrik jeliu arjar arpuar, kumba 1000 arspa laipau teli ki long ying na kithan mauhati constituency, kila yo ya ka jing mentoy ka bakraw, hadien bau MLA ka than ba das khiat bha lamare, ula plaj paj ba ya kitin sop ying. Ya kini kitin, la sam ha plau ying jong u MLA ka badon ha umroy. Haba ai jingkren ha kani kasngi, uba das khiat bha lamare, ula penpau ya ka jingmen, bawa lakat tu kat nesnem syam lalaban penyo ya kilat jing yarab, namar ka klam COVID kat kendai, Henry ka longpat ka jingmen ka bakraw, ya ki 1000 arspa laipau teli ki long ying, ban yo jing mentoy lingba kini ki tin sop ying, ki belamang na ka skim MLA arjar kat kendai arpau, bat arjar arpau arpuway. Ha ketika sengi lawan ban sakilang no ba syampang lengdo, ubla syak penbena kumu kertong na mauhati constituency, ban yakun ya ki election MLA arjar arpulai na ka parti NPP, uba dan bok langkar na yor, bat kiway ki nongkit kam ka parti NPP na mauhati. Yo man pendep ban sami ini kitin kumulong barit kat arspa laipo tadi kiyeng, bat kani kadai kabaar bat kamdai kaba khaddu sachi sen ngin sambyang yakini kitin kabadai jong snem arhajar arpuar arhajar arpulai hakini kipnai kipanwan pat mo de ngasuman panma papi na kitin slam henry wada dokumentaro ngadap de kitin sukmen pat bang yo kadi galat pan pendep pan ai bat pan sam bat kiwe kijing trei kiwe kijing yarap kiba kumba la persono barir rung la persang yang banlek kini kisnem kibladep bat ngatrai dengan bakla na po ka housing mo na po ka housing ro sa sauspa arpol ni sauspa laipo tli kiyeng in sayo ban samtin mentahi kini kipanai kipanwan jadi kumtam sauspa tam le kiyeng in sa samtin sana ka blok dengan trai kani kadai kasin ka benengkong maka mahoti constituency kayo ya kikat ni tli kijing sam lading ngila banong mo umdai banga kop umdai banga sarong ila dei hendrei kadai ke ka kamram ka ba u MLA hi de ban le bat ngaso tenat hiro ban persengo hapi hang ne ba kadai hi kumba mo kumba ngamut na do basdang hi wat lada ki jingkren ben ki jingken tho ki mi na keleng saudong ro hendrei kani kadai ke sen ka benengkong ba ka mauti kayo mat kat kini ki jimentoy ba ka kayo kesurok mauti ngilayo sanction mentai sispa khat saw klur nado na umsning hado hasonidan 10 kilometer shwa wat dari 4 yo boro praporo 10 kilometer nglayo cispa kasa kurban sina kani ke surok maulos nai ke menaner bang hado ha jingking mungkin nglayo menta 10 kurban sina lai pukundai klur ru punyaulak tapi nglayo ban pentre dengan ngin pej haupnai Julai lane Agust ngatrai kat ban deblut ki procedure boro panyo sedang tengah belai akan mau yakini belai ngapan sengau ya pi kini namarba ngakwa ban pentip sepimo namarba mentale namarba mo nyakren ba ka basa namarba ngale jele no senong krem te bun don kiba dom yang don kiba kerku kerdo yang kidan kiba susi kidan kiba yu hendrei iba badeng sempang mo ide ibahiyeng bahasa mjonga ibadeng ide ibahiyeng bahasa mjonga ibadeng ide irurang ba iban sala ban syakri yapi kumbanga nga syakri yapi te kata kadai ka jingtrang ba jungi bangin ai ka jing syakri ko bahok ka jing syakri ko baha pat ka jing syakri ko ba jansur bensin na ka banta kini ki constituency ki ba indian na kaliang jonga nga ai ka jing kular ban budin ya ki kam ki pami la trei bro sikata ila yo sau da lagi jong kiskor na kaliang chairman na kaliang jong i na kaliang general secretary lapan snow ipi ya ki scheme but ki development scheme but sibon ki bai pilale ang ni po mauti constituency kumka taka school eklebia idang ombeng be imentan snow bahkan sawan biang sakawai apo asnong hatlan kan sawan biang sakawai tau surok mau hatiru la orlong tenang tau ni surok mau lasnairu uban salong mo kaktin parenggong better lead than never mo kamut kadang bahahi ba kadon ban ya kabanom poise ro mo te hoy kapor election lakular nila om ban warra ya kata banle kata pakala urlong re wala da kaslam hanrei kalalong kadang bahaba kalong dang bahaba kaslam ban ya kabakan nomlong mo